Kumsang ni som pakhat July ni som thum jingdar sombel khan Sydney Australia thom makle rap thlak tak chu apartment building chhong som pangana atanga hriat theini in chumi thom lo hritu te chuan makti takin thom ron chhuana lam chu an han hoi chhohloma ma se thok le khata thom chu rele ta da in chu vele building chhong sang taka tang chuan mi tu ti hriat lo hi aron tla thut maya le thlen vele chuan mi pui chu atlak na lampanga wapung khom loi loi in chuta chuan Liza Cecilia Harnami chu alo thile der mai reilo te hnuwa mi papakhat building atanga manhmo taka ron tlan phein Liza i lo thile tereng a hmu chuan lungai na in afan chuak ti hriat takhian a thing thu zui hnop maya heta Liza Harnami thina hi che swal na nge ni anga twal thana jok ni ta angle midam tak chuan ama che swal ti in an soya ma se arwang bula beka chuan no charni in achunga thu in ziak chu amakhle mai chuta chuan CCTV camera engemaw zat in chunga le pona en thatu che an om ti alo in ziak ani Liza Cecilia Harnami hi anau pante ta changa lam ngai na em ani ba ka tlei rol aron ni chhohnuwa po balet lam lama te telin athiamang reng hle a ti chuan nula hlei tling le harwang tak ni chhawin kumsang ni panga khan akum som ni palina apum beta a chuta tang chuan hmundanga kalchak na lewa chwa chak na ani tatlat mai Canada rama Toronto khopuya seilianin chuta chuan ni pui hun chu reilote bak andong lawa chuta an thlasik tela chu avot thei em thong si chuwang chuan Australia lumnuam tak chu apanta ni berin alang atira Australia chuan thlasom pani chung work visa mangin awm phota ma se ahnuwa na ti hmu in a ire om thei phale hlo mai hair and beauty college na hmu in saluna te po athok boka chu mai ba ka samsiam te le fashion lam te chu atuina zong tak ani awangin anna chu nuamati in atui pui thei hle a heti lai hian achung ti nen in hlatwiau ma se leza i chuan achung te chu aril ruwa dalian berengin ahman changin anu zo ani nen po anin befawa achung te po chuan leza i chu ramdanga azin chungchanga le Australia rammi le sa ani du na chu an thlop pui vek mai ba ka atum ati hlotlin theina chu an du sak pui tak mewa ti chuan kumsang ni pakwa khan Liza i chuan inlwa tur dang zongin a thianu chuan inlwa tur thadeu a ko hmuwa ama iro chu Liza i chuan roommate anei angai don thong chuta a roommate tur chu patling ama aya kumsom vela upa Simon Gitani ani in ani ero ramdanga tanga Australia phekhok chalu thin ani a chung a phekhok chalu te chu mantau tak takin an company chuan an hral chhong le thina chumi awang chuan Simon a chu mi om ve thei tak ni in suit mantau tak tak te le kar mantau tak tak ani ve thwa boka ti chuan atira Liza i chuan anu hnena a omna thar tura chuan hunrei lote chung chaw a om tur thole na thar pa ngai ani veli a inson chwale atum thote shilin engma ngai thatlo na tur a om lo thote ba ka Simon a chu me chelam ngai saklo tak ani thu awashil boka heta Simon omna apartment hi Sydney khopuya apartment building chapol tak zingami the height anti ni in chhong som pangana a oma chuta chuan Liza i chu wacheng ve in roommate chu ani ta phota an omna apartment atang chuan an hmazona om Hyde Park zau tak po a hmu thei nge hun le ni aliam zel chuan thlani chu an la om don ti a anin ngai zong ta der maya Liza i chuan anu hnena Simon ni na anin ngai zon tak thote awasui le a ma se Simon a chu a hmangai tho ero asoi ngai lo thong hun local zela anin do na te zwa zelin kumsang ni som pakhat zon thla khan Simon a chuan Liza e chu akum som thumna pian cham anlomna chuan kumkhwa a anupui turin asom tange nge a chumi hmun chu restaurant lian thambe tak ani ba ka Simon a chuan thenle arwal tam tak som nge in Liza i po chuan Simon a somna chu arem ti ta ka wangin in nei turin ruam manna an siam chan ta ngala
amai ro chu antum angrengin thil akal ta ho lo kar ruk nuwa liza e chu bathroom chunga inkal hnanin anu Canada omek chu Sydney a ron motor le Simon lakatanga hroi chuak turin awangin ta che maya anu cho ani po chuan lo changal vatin afano chu hunren lawa insiam ngalwa turin aron shil boka chumi hnu darkar somhni pali aral ma she chuan zoan har nami chu Toronto police ten wazong chuakin thulung chia thlak tak chu anwa shilta ani July ni somthum jing lamdar somvela Japanese zirlai pahni te chu height building lam hoi chuan bus an changa jele out thom ang deuh te chu an chunga tanga sherwai roin an hnu loka an thil hmu le chuan a thong chang khermai thok le khata me che pakhat hi an ma zona tak chuan aron tlata thut maya an han hoi chho chuan mi ba pakhat hi an kor halavin aron enjoy boka te chuan minute rei lo te hnuwa Simon a chu rangmang khengin apoi zamani na ground floor ron thlengin mang ang tak chuan a kopui liza itlak na lama chuan atlan phe ngala aba thlen chuan then khatin lo boi som mekin midangin police te an lo ko thunga arang thei ang berin police le ambulance te po chia to na hmuna chuan an ron thleng ve boka ma se liza I chu atlak na asan ema wangin dam chuangeina a omlo a hmuna chuan a boral chui ta ngal ani amai ro chu liza I bul che a chuan a handbag lo tlatel ve in a chunga chuan not po thler alo oma an hanrem khom hnuwa chu no da chuan CCTV le in thlak na man ro sang sang in chunga le po na a om thu hi alo in ziak reng maya liza in thom na chu engma hli sak ni lovin a phei khokking le lam ero atlak na lama a in phelnia hriat ani a tin CCTV camera chu a apartment chunga le po na te chuan alo om ngeya chuta police chuan pon lam CCTV camera chu building nei tu phalna chuan an han in leta a chuta chuan Simon a chu mang ang hmel dewa atlan kwal lai a hmu theya chu mai baka lift chu ko chawin chumi chung chuan kor awa ha sok soka alet le chuan lift chu aron chho to boka lift a chuan chuangin a chunga CCTV camera atang chuan Simon a chu aril ru a ha hmel hle ti hmu thein minute li hnuwa ground floor chu a thleng thlata aloni hemi no hian Simon a chuan police chu apartment chunga CCTV camera en theidan bel chu ashila ma se thil thlen live video omna hard drive ero a omti shil talo thungin police ten hard drive omti an shat me chuan alo bo dei maya amai ro chu apartment kong khar zone taka chuan CCTV pakhat lo la omin chu chuan hard drive shan alo nei hlawa video a chuan liza e chu chho atum lai alanga ma se Simon a chuan in chung a pot lut lia he video hi liza itlak ma second somruk atanga somruk panga vela lak nia hriat ani a heda tang hian Simon le liza ite chu anin ti boina sa ti achang ta hle a chu Simon a po chuan a je big lo heta hian an then om te po chuan liza ite thom ang deuh an hria thote an lo soi ve a chanpui dil na au thom te po a then chuan an hria tel mai baka an flora apartment dang kong khara beng thom an shiboka ma se a hnu loka chuan thom ekma hre to lovin a re le ngal mak maya heta hian Simon a chuan detective te hniana liza inena anin hauna chungchang chu soin liza e chuan thuruk anei thole a shil ve du lo awanga anin ti boy tan tho a soita a ma se an borak chu reilo te hnuwa a dei tho soin puitling an ni na anga puitling taka in biak fel an rem ti tho a soiboka ti chuan chauka a thingpui wa siamin a siam pa chuan liza e chu a thuruk zep tla chu a zot le a chuta cha chuan liza e chu ron tho vutin veranda thanglam apan ngala chu a zui ngal vat boka ma se lema chang le to anga in ni danga po ngai sakna adon theinan lem a chan pho to thu Simon a chuan a soiboka ti chuan veranda a chhuana bula chuan treadmill omin chu kanin pon veranda a chuan a chuakta a chu mai chu do tok lavin railing a chuan alon liam li a ma se chutia railing a alon liam cha chu rana tur tha ala om emo ati kha ala om reng lawa a han rap cha chu tling ta ngal votin rang taka waman man atuma
mase tlai ta hretin a chan hman talawa chuti lai chuan Liza ipo a awak boka chu a hnuaya zirlai no panglo omtena an lo hria chu ningi tura ngai thein a soita a heta hian han en mai chuan Simon an thil thlendan a soi chu a oi om ang reng hle maya hei mai ba ka fin fiana om ang te chuan a thil soi chu anim nget ve hle ani amai ro chu zona sang lo chhuakin engwanga henbe kha Liza ikhan king tel char nge ani ti te chu zona lian zual ani a tin forensic hoina veranda an han en fia chuan veranda a glass banga Liza ikutla hmuni lavin Simon a kutla ero alang cheng hle a mase mithiam ten Liza ikutla chu tlem te bak alan theilo thu an soi ve le thung amai ro chu Simon a chu athil soi chuan tual tha thu boya changa a chan chhuat thei arin lai takin mita thil thendan lo hmutu pakhat aum ta tlat mai le chiat to ni jing khan jo sorat mela chu Hyde Park a local mekin dar som vela chuan thom mak tak a sheta a han hoi chowa Hyde building chhong som pangana veranda a chuan mi pakhat hian bek dum ni om tak lian ve ang reng tak hi a pai thlai a hmu a mase jo sa chuan enge le a chuan tla ti shelavin avakal hnai deuh chuan mi pui hian engi moni tak hi an lo din hual thuk maya chu vele building atang chuan mi pakhat paijama nena man hmo taka ron tlan chu hmu in mi pui zinga chuan inrol lut ve nok nokin thil thleng chu a boi pui ve zui ngal mol maya heti la hian jo sa chu ABC News a editor na thok ani awangin thil thleng chu kalsanin a hna a chhunjom le tamaya amai ro chu chumini vek chuan a hna atangin Liza i che swalna chu alo sheta a chu vele Liza i thina chu amit ngein a thidan a hmu ti hre chhuakin police te awa bewata heta hian a thil sha zong chu a shel ve ngal wata amai ro chu a thil soi ero mitam tak ngai tuana ti boi tu alani chhunjom zel thung Liza ikhan anu awa biakna text message a Simon zona wainia ain rin thole ammangai ero a chian no thoziakin Simon chu mi chunga thune na nei phet tum ani thote ba ka ama chunga ngei po thune tlat atum chin thote azyak boka tin heng ba ka hian September tha kumsa ni som a thi ma kum khatwela khan anu hnena anma ni angai zia thole Simon bola non hlimna anei lo thote ba ka ama a engma ti a phal sak ngai lo thote alo soi to nge a ama ero chu chumi hnu chuan hlim takin Simon bola chuan a om thu a soi le thin thowa heta hian Simon a chuan abial nu chu a salon na ban san tur le jima akal chin te po chu phal sak to lovin Liza i personal trainer chuan an apartment a aron in soi zoi pui thin da zok alo ni a hei mai ba ka a in cheidana te thlengin thunei tumin ki korle korpan vak lo hlir hak tir atum thina achang phei chuan makeup in hnoi po a phal sak lo hial thin ani te chuan a then le rwal te po chuan Liza i chu a thina kal tlang chuan alo torna satur ziate an sha chen pha thu soin an khongain an leina ta hle maya anung chang in thak ziate po chu an han ngei to letin alo dang lam to ziate ba ka mihlim le then le rwal kom thiam thei tak kha mi in kil toile tong tlem taka a in thlak tak thote an soina sa hle a an chuizel na atang chuan Simon le Liza it in kara hian mangai na ti tur om chu tlema zong om ve in phone kal tlanga anin biak na po Liza i chuan alo recorda a record na pakhata chuan Liza i chuan amal zia thole a chung te le Simon alo chu biak tur le in hnem hna na tur anei lo thote ashila Simon a po chuan thlamwanin achunga athunei na em na chan po midangin an chu sak dai a hlovang ani ti in a shil boka mase Liza i thi male anin ko suina inkar karuk chung khan Liza i khan abel pa chu chen atum deuh reng maya adin mun chu hre chang tel telin a kalsan harpo le a har sating don ti a shebe reng ni om tak ani a personal trainer hniana te chanpuina dilin abung ruate chu zoya thiar chho pui tu rangenin a personal trainer chuan alo thiar chho sak thin ba ka a ina arei lo te chung chu ada sak nge ti chuan July ni som thum jing kara chuan bedroom chunga Liza e chu in kal thanin
anu avabia a Sydney a ronkal tur le Simon a kalsan atum thote chu avashila amai ro chu chu ti laya Lisa in arin helve rum thin ma se asiat lo chu Simon an text message tele mi abiak na te chu a en ro reng thin chu ani ome heta hian apartment chunga te po camera kamruk omnol boka chu Lisa e chuan a mu chuak ti anot je atang khan a hriat theya tin a thil ti apiang en thlatlat thin tu Simon a po chuan kalsan atum ti po chu a hriweta a chu mai ba ka a personal trainer hniana a bungrwa ada thote po chu hria in Canada a le tura plane ticket alak thote po chu alo shevek bok ani ti chuan police te chuan Simon gitania chu twal tha thuboi ortirin an sheng taria ma se January thla kumsang ni som pani khan bel chwa ani le ta thowa puisoi lo anga in chalin zalen takin akal kwal vela amai ro chu November thla kumsang ni som pathum khan kota inlan tura ti ni in achung thu rel sak ani a heta hi chuan bela chwa phalsak ani lo ta thung heti la hian court room a thalak vel phal ani lo awangin Simon a thenne rwal de chu court atanga anron chwa vele chanchin bumi ten an lo hwal loi zel maya chungjinga chuan Simon a bial nu thar kumsom hne pathum mi Rachel Lewis chuan hu hang anga bi khle a abial nu hlui Lisa inen po anin an em awangin chanchin bumi te soizui an hlodun hle nge maktak main Simon a bial nu thar chu atan arin om hle a kota inlan turati ani apianga atel vezi abaka ama thlop zongin a theito pachwa charchara tin Simon atan apuisa kholsa dollar singria sanga lai chu aloyar manatan apehial ani ama iro chu chuti chungpo chuan Simon a chuan judge only court chang phatok tokin achung thu chu Justice Lucy McCallum ngai to sakin Carly chung nei anita a heta hian Simon lamtang te chuan Lisa e chu ama du thu nge ya zuang tha apuin depression anei thole mani inti hlum do na ril ro apo thin thu in an tang boka chumei ba ka fin fe ana hmu thei atangin Simon tan Lisa e chu mani maya paithlak top thei ani lo zia tilangin khatia achok tur kha bedroom kaltlang angaya chutakara treadmillin alo dan de owanga choi chwa ringot po chu thil har sa tur tak ani ti in an tang ve tlata chu lo le a chuan CCTV camera atang chuan Simon an leave rang taka a ko lai hmu tur a om thole khami hun reilo te chung khan poi khoina nu ma ti fel fai na hun a om lo thoin an tang tel bok ani amai ro chu Lisa I tha ani ve the dan ve thunga chuan ni khoshilawa siam ani phot anga chumi no chuan Simon an athak thani in an ring bera hemi ti chang tur po hian an then om tin Lisa I je thom ne chanpuina adil thom an sha ti so ani a ma se thok le khata ari le ta dai kha amak le ome hetia Simon soidan chuan puitling taka in soifel angin asoya ma se atam jok chuan engtin imonitak nikho shelawin asiam ani an ring thong hetiala hian autopsy atang chuan atlak na atanga ahliam ti lawa chuan kutlak na hnu ma motora omlauti an fin fia le tatlat maya heiwang hian an thil soi in kal tak tak ta chuan zona achok chuak na sa hlea amai ro chu heng zona tele boina ti kem theitu chu mita mutole thushe tu atang theide zingami Joshua rat mena chunga ain ngat tabir ni in alangta a khami zinga height building a thil thleng thushe tu te zinga khan Joshua chu omhla berin thil thlen dan po a hmu chang ber ati thei ome Joshua chuan mi papakhat kor Halloween bek lian ve lampang veranda atanga apai thalai a hmu thu soin apai atanga reilo te hnuwa a awak thu a soiboka amai ro chu a hnuwa a soile danin thil pai tu kha chu a hmunge ya ma se a hoisan le maya a hnu che a au thom khan angai ati thache lo thu a soile a heta hian a thil soide chu a omna a hlat em awangle a hmu chen che lo awanga dik launa a om the chung changa angai dan an zole chuan ani chuan adik zan lo ve thei tho thu a soile ta a chutiang chu thil om dan ani ta ka chuan Simon ale Lisa ite hun kal to a anung chang an chui chiang le ta a heta hian Simon a chuan mitam tak rin angin
dan alo bo che pho to alo ni a rol thar chho tan tirin abial nu hlui le a thopui ni bok ne na anin ti boy chu man ato masak berna ani a top na ero ani lo thong voi engi mo zat ruk ruk awanga man ni in abial nu hlui te ati siom awang po in man alo tok to thin boka chu mai ba ka kum som ni atlinin police officer alo hliam to nge hetiang ani se chuan Liza Harnami Khan chachiang lovin kumni le achan be jela tang tur bula alo char char ti na ani hengba ka hian Simon chu drugstore ruk thowa po man ani photo bok ani te chuan Justice Lucy McCallum chuan Simon gitania chu October thla kumsang ni som pathum khan Liza Harnami thina thiamlo chantirin arei lo bera kumsom ni pathum le arei bera kumsom ni pariat tang turin achung thu arel sakta ama ero chu Liza Elena tu tam tak chuan Simon achung thu an rela chuan an lung oi lo angreng hle thung Joani chuan afanu du tak le adwat em achan ta thut mai chu tuar thiam har ati hle boka ama ero chu indom kun reng bik lovin afanu Liza ichan ang hi nula tam takina an chan ve thei awangin film khornan mangse ati baka Simon ati ang mi paten omlaka inveng film khur tora adu thu asoi bom ani